Stanemo sa stopalima zajedno. Možemo blago da razdvojimo pete ako nam je to udobnije. Za početak ćemo da osvestimo kontakt stopala i podloge. Pa ćemo da odignemo nožne prste, da ih raširimo, spustimo na pod. I sada ćemo lagano da se ljuljamo napred-nazad. Možemo blago i da kružimo telom. Polako se zaustavimo i osetimo kako je težina tela ravnomerno raspoređena na oba stopala. Sad ćemo lagano da odignemo čašice kolena na gore, samo blago. Lagano podvučemo bukove, uvučemo stomak, otvorimo grudni koš, podignemo, povučemo ramenima dole i nazad. Vrat je lagano izdužen, ali bez tenzije. Brada je paralelna sa podom. I onda ćemo da zatvorimo oči i da dišemo. Osjetimo kako sa svakim udahom rastemo milimetar kroz teme nadiše, a sa izdahom se uzemljujemo kroz stopala. I osjećamo kako smo u isto vreme uzemljeni i visoki. Telo je potpuno stabilno. Pa sa svakim izdahom otpustimo sve misli o tome što nas sve čeka posle časa. Povučemo pažnju unutra i pokušamo da osjetimo telo iznutra dok vežbamo. Otvorimo oči, sa udahom se istegnemo i izdah opustimo. Prebacimo sada pažnju na ramena i kružit ćemo ramenima lagano nazad. Polako ih zagrevamo. Pa promenimo smer. Zaustavimo se. Prebacimo sada pažnju na vrat. Dlanove možemo da stavimo na bukove ili možemo da uhvatimo laktove iza leđa. Bitno je stalno da su ramenima dole i nazad. Prebacimo pažnju na vrat i sada sa udahom idemo lagano nazad, samo koliko prija. Izdah, brada ide na grudnu kost, sada idemo što dublje možemo. Udah nazad. Izdah napred. Udah nazad. Izdah napred. Udah sredina. Izdah, brada ide polu desno, između desnog ramena i grudne kosti. Udah. Izdah, polu levo. Udah. Izdah, polu desno. Udah. Izdah, polu levo. Udah sredina. Izdah, pogled preko desnog ramena. Udah. Izdah, levo. Udah. Izdah, desno. Udah. Izdah, levo. Udah sredina. Izdah, desno uho ka desnom ramenu, ne odižemo levo ramen. Udah sredina. Izdah na levo. Udah. Izdah desno. Udah. Izdah levo. Vratimo se u centar i sada kružimo glavom. Sa udahom idemo desno unazad, sa izdahom levo napred, brada klizi preko grudne kosti.
I nastavimo sada par krugova u svom ritmu. Osjetimo vrat u svakom položaju. Polako se zaustavimo i sada menjamo smer. Sa udahom idemo lijevo nazad, a sa izdahom desno napred. Polako se zaustavimo. Smestimo dlanove ispred grudnog koša, prebacimo pažnju na ručne zglobove i sada ćemo da kružimo. Polako zagrebamo ručne zglobove. Pa promenimo smer. I onda okružimo ruke ispred sebe, potpuno okružimo ruke, povučemo ramena dole i nazad. Sa udahom zategnemo dlanove da osjetimo donju stranu ruku. Izdah, dlanovima dole. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Pa ćemo dodatno da istegnemo malo dlan na gore. Dišemo, lagano istežemo. Pa na dole. Stalno držimo angažovan stomak i izduženi smo kroz kičmu. Promenimo ruku. Samo lagano vučemo, dišemo. Osjećamo prijemno istezanje. Pa na dole. I pustimo. Raširimo sada prste, okružimo ruke, udah u položaju. Sa izdahom rotiramo desni dlan na dole. Levo. Desni. Levi. I opet zajedno. Istegnemo ruke. Napravimo pesnice i sada kružimo 3 puta u jednom smeru, osjetimo ručne zglobove u svakom položaju, pa 3 kruga u suprotnom. Prepletemo prste, sa udahom se istegnemo gore, izdah, ruke idu u stranu, pa idemo ponovo, udah, izdah, i još jednom udah, izdah do pola, prebacimo pažnju na laktove, napravimo pesnice i sada kružimo iz laktova, 3 kruga u jednom smeru, pa 3 kruga u suprotnom, trudimo se da nadlaktice budu paralelne s podom. Zaustavimo se, spustimo dlanove na ramena, spojimo laktove ispred sebe, sa udahom idemo veliki krug nazad, izdah, laktovi se spajaju. Pa idemo ponovo. Još jednom. Izdah. Spustimo sada dlanove na kukove. Prebacimo pažnju na kukove, lagano ćemo da savijemo kolena i sada smo stalno mekani na kolenima. Pa idemo sada kukovima napred, desno, nazad, levo, napred, desno, nazad, levo. I povežemo sve u jednu celinu, idemo sada 3 kruga na desno. Zaustavimo se, menjamo smer. Idemo napred, levo, nazad, desno, napred, levo, nazad, desno. I sada 3 kruga na levo. Pa
Pa se zaustavimo, spustimo dlanove na kolena, spojimo stopala, ispravimo leđa. I sada ćemo da kružimo iz kolena, 5 krugova na desno. Ne pritiskamo kolena rukama. Lagano zadrgamo i kolena i skočimo zglobove, pustimo dole stopala da se okreću. Pa se zaustavimo. Menjamo smer, idemo na levo. Zaustavimo se, raširimo stopala, širine kukova i idemo sada 5 krugova na unutra. I 5 krugova na spolja. Otivamo se gore, ostali su još skočni zglobovi. Prebacimo težinu na levu nogu, nađemo balans, odignemo desno, gledamo jednu tačku radi ravnoteže i idemo nekoliko krugova na desno. Promenimo smer. Menjamo nogu, gledamo jednu tačku i idemo na levo. I time smo završili zagrevanje. Udah. Istegnemo se potpuno, zadržimo dah. Možemo malo da razmaknemo stopala, pa idemo desno, levo, izdah. Potpuni izdah, idemo još jednom. Udah. Zadržimo dah. Idemo desno, levo, izdah. Pripremimo se sada za pretklon napred, spojimo stopala, ponovimo položaj sa početka, znači Tadasana, potpuno izdužimo kičmu, možemo da prepletemo šake iza leđa, udah u položaju, sa izdahom ravnih leđa idemo napred, ali stomak je angažovan, nećemo da pustimo da umolni deo propadne dole. Idemo dole koliko možemo, ako treba blago savijemo kolena. I onda pustimo ruke, potpuno opustimo gornji deo. Sa udahom idemo pršljen po pršljen gore. Izdah, povučemo lopatice unazad. Pa idemo ponovo. Udah. Sa izdahom polako ravnih leđa idemo dole i trudimo se da kukovi ostanu iznad stopala, da ne idu nazad. Ako treba, savijemo kolena. Pustimo ruke. Sa udahom polako, pršljen po pršljen, idemo gore. Izdah, povučemo lopatice nazad. Idemo još jednom. Udah. Sa izdahom ravnih leđa idemo dole. Ako treba, savijemo kolena. Pustimo ruke. I ostanemo sada za trenutak ovako opušteni dole. Ako su ruke dotakle pod, prihvatimo laktove. Ako možemo, ispružimo noge, ako ne, savijemo blago kolena i prebacimo pažnju na ramena. Potpuno ih opustimo, ruke slobodno vise, možemo blago da ih zaljuljamo, popustimo da se same umire i osetimo koliko su teške naše ruke, pa prebacimo pažnju na vrat, potpuno ga opustimo, možemo blago da ga zaljujemo glavu, pustimo da se umiri. I osetimo kako glava svojom težinom fino izvlači vratne pršljanove i pustimo sada sav stres i teret sa ramena da sklizne preko glave u pod. Sa sledećim udahom idemo pršljen po pršljen gore. Izdah, povučemo ramenom nazad.
Sada ćemo da pokušamo da se ravnih leđa i vraćamo gore. Znači, ispravimo leđa, izdužimo kičmu, udah. Sa izdahom ravnih leđa idemo dole. Kukovi su iznad skočnih sklopova, ako treba savijemo kolena. Idemo dokle nam prija. I onda se sa udahom polako vraćamo gore. Izdah dole. Udah. Izdah. Udah. Idemo sada sa izdahom dole. Pa ćemo se zadržati u položaju, dišemo. Cilj je da potpuno dođemo do naših noga, ako treba postavimo blokove ispred sebe. Ćemo da ispravimo leđa i dišemo. Ako treba stavimo kolena. Vratimo dlanove na kukove i sa udahom polako idemo gore. Poslednja varijanta, kada leđa budu dovoljno ojačala, sa udahom se izdignemo ka plafonu, okrenemo dlanove napred, sa izdahom ravnih leđa idemo dole. Udah. Gore, izdah, vratimo ruke na bokove. Zauzmemo sada širok raskoračni stav, otprilike dužine jedne naše noge, pa okrenemo desno stopalo na 90 stepeni, levo stopalo će malo da krene za njim, okrenemo kukove napred i sada možemo da ostavimo ruke na kukovima, ili možemo da prihvatimo laktove, možemo da spojimo i dlanove iza lopatica, između lopatica, udah u položaju. Sa izdahom ravnih leđa idemo dole, koliko nam prija, i dišemo, sada zadržimo se u položaju. Ovde isto možemo da iskoristimo blokove, možemo čak i stolicu, da postavimo i dišemo. Osjećamo snažno istezanje duž zadnje strane desne noge. Osjećamo kako pritiskamo pod i levim stopalom i desnim i samo dišemo. Zatvorimo oči. I možemo da zamišljamo kako sa udahom rastemo milimetar kroz temen naviše, leđa se ispravljaju, a sa izdahom idemo polako dole. Bitno je da je to mali, neprimetan pokret s polja, samo da mi osjećamo iznutra. I ako nam telo dopusti, idemo milimetar dublje. Pa vratimo dlanove na bokove, sa udahom polako idemo gore, izdah, izađemo iz položaja. Okrenemo sada levo stopalo na 90, desno stopalo ide za njim. Okrenemo trup napred, udah. Sa izdahom ravnih leđa polako idemo dole. Pa možemo da stavimo blokove sa strane i dišemo. Trudimo se da su leđa prava. Osjećamo snažno istezanje duž zadnje strane leve noge. Zatvorimo oči. I osvestimo mišiće koji se istežu, opustimo ih. I osjećamo kako sa izdahom možemo da idemo milimetar dublje. Vratimo dlanove na bokove. Sa udahom polako idemo gore. Izdah, izađemo iz položaja. Raširimo stopala još malo, stopala su paralelna. Smestimo dlanove na bokove, udah u položaju.
Sa izdahom ravnih leđa idemo dole, ne damo da kukovi beže nazad i dišemo. Ako možemo, spustimo dlanove na pod, možemo da spustimo ciglu, trudimo se da leđa budu prava. Znači, zauzmemo položaj u kojem nam je još uvijek prijatno i samo dišemo. Pa idemo rukama ka desnom stopalu, možemo da prihvatimo skočnu zglob ili kolena. Dišemo i sa svakim izdahom idemo milimetar bliže desnoj nozi. Osjećamo sada snažno istezanje duž zadnje strane desne noge. Pa polako pređemo na levu stranu. I dišemo. Vratimo se polako na sredinu. Idemo koliko nam telo dopušta. Vratimo dlanove na kukove, ispravimo leđa i sa udahom polako idemo gore. Okrenemo sada desno stopalo na 90 i otprilike desno stopalo i lijeva peta su u jednoj liniji. Lijevo stopalo će možda malo da krene sa desnim. Ispružimo lijevu ruku ispred nas i zamislimo da imamo jedan zid iza i ispred nas, tako da možemo da se savijamo samo u jednoj ravni. Kukovi ne mogu da beže nazad, glava da ide napred. Okružimo ruku, udah. Sa izdahom ruka ide nazad na desni bok. Udah. Sa izdahom klizimo niz desnu nogu u jednoj ravni. Udah. Sa izdahom leva ruka ka plafonu. Udah, pogledamo levu šaku. Izdah, gledamo desno stopalo i dišemo. Glava slobodno visi, a mi osjećamo levo bočno stezanje u trouglu koji čine vrhovi prstiju stopala i leve šake. Sa udahom polako idemo gore, izdah, savijemo desno koleno, položaj ratnika, pa još malo raširimo stopala tako da desno koleno bude tačno iznad skočnog zgloba. Proverimo da li su ruke paralelne s podom. Gledamo sada desnu nadlanicu i svesno stegnemo mišiće nogu, sedalne, stomak, grudi, ruke, da čitavo telo treperi. Pa pustimo. Leva ruka i trup idu napred, okrenemo dlan ka dlanu, sa udahom se istegnemo ka plafonu, dišemo. Pritiskamo pod ravnomerno kroz oba stopala, idemo kukovima niže, a rukama vučemo ka plafonu, pogled gore ako može, udah, sa izdahom polako idemo dole, na levo kolena, okružimo leve prste, polako se odignemo gore, i osvestimo kontakt kroz desno stopalo, levo koleno, ramena su na dole i nazad, polako dišemo i osjećamo kako sa svakim izdahom možemo milimetar dublje, kao da ručnim prstima možemo da piknemo pod, osjećamo snažno istezanje leve prednje strane. Polako idemo gore, oslonimo se na desnu petu, ispravimo desnu nogu, izbacimo sedalni deo nazad, leđa su prava, udah. Sa izdahom idemo polako napred, možemo ponovo da postavimo blokove ili stolicu sa strane i dišemo.
Trudimo se da leđa budu prava, sedalni deo izbačen nazad, nećemo da podvučemo palicu. Osjećamo snažno istezanje duž zadnje strane desne noge i samo dišemo. Opustimo te mišiće. Idemo na desno stopalo, povučemo desnu nogu nazad, položaj pas kole, savijemo za početak kolena, oslonimo se na nožne prste i dišemo. Ispravimo ruke, leđa, sedalne polovine idu ka plafonu. Polako rukama idemo ka stopalima i onda sa udahom idemo u pršljen gore. Izdah, povučemo ramena nazad. Ponovno zauzmemo širok raskoračni stav, dužine jedne naše noge, stopala su paralelna. Okrenemo levo stopalo na 90. Levo stopalo i desna peta su u jednoj liniji. Iza ispred nas je zid. Kukovi ne mogu da idu nazad. Desna ruka je ispred nas. Udah. Sa izdahom ruka ide nazad na levi bok. Udah. Sa izdahom klizimo niz levu nogu u jednoj ravni. Udah. Sa izdahom desna ruka ide ka plafonu. Udah, pogledamo desnu šaku. Izdah, gledamo levo stopalo. Opustimo vrat, dišemo. I osjećamo snažno desno bočno istezanje u trouglu koji čine vrhovi prstiju stopala i desne šake. Ako ne osjećamo, gurnemo kukove malo napred. I ako nam telo dopusti, možemo da idemo milimetar dublje. Sa udahom polako idemo gore. Izdah, savijemo koleno. Razmaknemo još malo stopala da koleno bude tačno iznad skočnog sklopa. Osvestimo kontakt preko oba stopala s podlogom. Proverimo da li su ruke paralelne s podom i gledamo sada levu nadlanicu, pa svesno stegnemo mišiće nogu, sedalne, stomak, grudi, ruke. Zategnemo čitavo telo da treperi. Dišemo. I pustimo. Desna ruka i trup idu napred, okrenemo dlan ka dlanu. Sa udahom se istegnemo ka plafonu, dišemo. Pritiskamo pod ravnomerno kroz oba stopala, idemo kukovima niže, rukama ka plafonu, otvorimo grudi. Udah. Sa izdahom polako idemo dole, na desno koleno. Okružimo nožne prste. Udah, odignemo se gore i dišemo. Ramena su na dole, unazad. Osjećamo kako sa svakim izdahom idemo prstima milimetar bliže podu. Osjećamo snažno istezanje desne butine. Pa ispravimo levu nogu, oslonimo se na petu, ispravimo leđa. Udah. Sa izdahom ravnih leđa idemo dole. Možemo da stavimo blokove sa strane, da se pridržavamo. I samo dišemo, osjećamo snažno istezanje duž zadnje strane leve noge. Polako izađemo iz položaja. Položaj pas dole. Idemo na nožne prste, savijemo kolena. Ispravimo ruke, leđa. Polako hodamo ka rukama. I sa udahom idemo u
pršljen po pršljen gore. Izdah, povučemo lopaticu nazad. I sada se protegnemo sa udahom ka plafonu, idemo na nožne prste. Izdah, dole. Spremimo se sada za drvce. Stanemo negde da možemo da raširimo ruke na stranu, da nam ništa ne smeta. Prebacimo težinu na levu nogu, pa ćemo onda da zatvorimo oči i osvestimo kontakt levog stopala i podloge. Možemo blago da se ljudimo na nozi, da osvestimo taj kontakt. Da osetimo kako smo potpuno uzemljene preko levog stopala. Otvorimo oči, nađemo tačku na podu ispred nas, vežemo pogled za nju, ravnoteže i onda polako odignemo desno stopalo, smestimo ga na levu nogu, bilo gde, možemo dole ili gore, samo ne na koleno. Sklopimo dlanove ispred grudnog koša, sa udahom ruke idu gore, sa izdahom u stranu, dole iza sedalnih polovina. Udah gore, izdah, ispred grudnog koša. Pustimo, protresimo noge. Prebacimo sada težinu na desnu nogu, zatvorimo oči i osvestimo kontakt desnog stopala i podloge. Blago se duljimo na stopalu. Osjetimo stabilnost. Otvorimo oči i polako odignemo levo stopalo, smestimo ga na desnu nogu. Gledamo stalnu tačku. Sklopimo dlanove ispred grudnog koša. Sa udahom idemo rukama gore. Izdah, ruke idu u stranu, dole, iza sedalnih polovina. Udah gore. Izdah, ispred grudnog koša. Pustimo i protresemo noge. Stanemo na početak prostirke. Spojimo stopala. Potpuno opustimo vrat i ramena, udah u položaju. Sa izdahom idemo pršljen po pršljen dole. Pa kada dodirnemo pod, savljamo kolena, obgrlimo butine, pete su na podu sve vreme. Okružimo ruke ispred sebe, pa idemo gore u položaj stolice, okrenemo dlan ka dlanu i dišemo kao da smo sada zakačeni za plafon, a hoćemo da sednemo. I polako idemo dole, pa uz pomoć ruku polako sednemo i polako legnemo. Pa i ležimo sada potpuno opušteni na podu, stopala slobodno padaju na stranu, dlanovi su ka plafonu, a mi zamišljamo da udišemo belu obnavljajuću svetlost i izdišemo sad zamor kroz pod. Bela svetlost obnavlja naša stopala, skočne zglobove, listove, kolena, butine, sedalne mišiće, stomak, grudi i leđa, a sa svakim izdahom zamor odlazi kroz pod. Bela svetlost obnavlja i naše dlanove i nadlanice, podlaktice, laktove, nadlaktice, ramena, mišiće vrata i glave,
Sa svakim izdahom zamor odlazi kroz pod. Potpuno se opustimo i obnovimo. Polako spojimo stopala. Sa udahom prihvatimo desno koleno. Izdah, čelo na kolenu. Udah, glava dole, noga na 90. Izdah, noga dole. Udah, levo koleno. Izdah, čelo na kolenu. Udah, glava dole, noga na 90. Izdah, noga dole. Udah, prihvatimo oba kolena, polako. Izdah, čelo na kolenu. Udah, glava dole, noge na 90. Dišemo, prebacimo pažnju na skočne zglobove. Sa udahom zategnemo stopala ka nama. Izdah od nas. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Raširimo noge na stranu, prihvatimo butine iznutra i ponovo sa udahom stopala ka nama. Izdah od nas. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Savijemo kolena, oslonimo stopala na pod, široko. Napravimo pesnice, okrnimo palčeve, smestimo pesnice na prepone. Udah u položaju. Sa izdahom odižemo gornji deo kao da nas uže vuče gore. Udah dole. Izdah, gore. Udah. Izdah. Zadržimo se malo ovde, dišemo. I polako idemo dole, nazad na pod. Pa ćemo sada da osvestimo ovaj lumbalni deo. Idemo da potpuno zalepimo lumbalni deo za pod. Angažujemo malo trbušne mišiće, možda i glutne osetimo. Pa onda potpuno odlepimo lumbalni deo od poda najviše što možemo. Pa idemo nekoliko puta, zalepimo. Odlepimo. Stavimo. Polako, svesni smo tog dela. Udah, kad je lumbalni deo gore. Izdah, dole. I vratimo se onda u neutralni položaj. Znači, lumbalni deo je blago odvojen od poda. Više ide ka podu. I sada ćemo da otižemo noge na izmenično. Odignemo polako desnu nogu. Trudimo se da je stomak opušten. I to tako da koleno dođe iznad kuka, onda je potkolenica paralelna s podom. I onda je polako vratimo dole. Odignemo levo. Pa polako dole. Desna. Dole. Leva. Dole. I još jednom desna gore. Dole. Leva. Dole. Opustimo sada stomak potpuno. Pa ćemo raditi težu varijantu, ako može sad, ako ne nastavimo sa starom. Znači, odignemo desnu nogu gore, držimo lumbalni deo priljubljen uz pod, pa odignemo i levu. Spustimo desno, spustimo levu, opustimo stomak,
još jednom, promijenit ćemo sada nogu. Idemo prvo leva gore, priljubimo umbalni deo spod, odignemo desnu, vratimo desnu, vratimo levu i opustimo stomak potpuno. Dižemo. I sada namestimo stopala tako da srednjim prstima otprilike dodirujemo pete, da se pripremimo za polunos. Stopala su širine kukova. Udah. Sa izdahom polako odižemo kukove gore, pa prepletemo šake i idemo ramenjima malo ka centru, da osjetimo da je težina tijela na ramenjima, da je vrat slobodan. I dišemo. Guramo rukama pod, da možemo kukove da dižemo gore. Raspletemo ruke, polako idemo dole. Prihvatimo kolena. Udah u položaj. Sa izdahom idemo kolenima ka grudima. Udah pustimo. Izdah ka grudima. I ponovimo sada par puta. Vratimo stopala na pod, opružimo noge u podu da se pripremimo za kiropraktiku kičme. Ove vežbe možemo i same da radimo izvan časa joge. Bitno je da su stopala lagano u fleksu sve vreme, kolena se trudimo da ostanu opružene u rotaciji, ruke raširimo na stranu u visini ramena, okrenemo dlanove ka plafonu i sve vreme držimo priljubljena ramena za pod, a kukove ćemo da odvajamo na izmenično. Noge idu na jednu stranu, pogled na drugu i trudimo se da radimo ravnomernom brzinom i da uskladimo pokret sa dahom. Za početak raširimo stopala, dužine jednog našeg stopala, udah u položaju. Sa izdahom stopala idu levo, pogled desno. Desno rame na podu. Udah sredina, izdah stopala desno, pogled levo. Udah, izdah stopala levo, pogled desno. Udah, izdah stopala desno, pogled levo. Udah, sredina. Spojimo sada stopala. Udah, sa izdahom stopala idu levo, pogled desno, desno stopalo je potpuno na levo. Udah, sredina, izdah stopala desno, pogled levo. Udah, izdah stopala levo, pogled desno. Udah, izdah stopala desno, pogled levo. Udah, sredina. Sada ćemo da prebacimo desnu nogu preko leve, da se ukrste skočni sklopovi. Udah. Sa izdahom stopala levo, pogled desno. Udah. Izdah stopala desno, pogled levo. Udah. Izdah stopala levo, pogled desno. Udah. Izdah stopala desno, pogled levo. Udah sredina, izdah, vratimo desnu nogu na pod. Udah, leva noga preko desne, izdah stopala desno, pogled levo. Udah, izdah stopala levo, pogled desno.
Udah, izdah, stopala desno, pogled lijevo. Udah, izdah, stopala lijevo, pogled desno. Udah, sredina, izdah, vratimo lijevu nogu na pod. Udah, desna peta na lijeve prste, pa možemo da smestimo ahilovu tetivu između palca i prsta do njega. Izdah, stopala lijevo, pogled desno. Udah, izdah, stopala desno, pogled lijevo. Udah, izdah, stopala lijevo, pogled desno. Udah, izdah, stopala desno, pogled lijevo. Udah, sredina, izdah, desna noga na pod. Udah, lijeva peta na desne prste, izdah, stopala desno, pogled lijevo. Udah, izdah, stopala lijevo, pogled desno. Udah, izdah, stopala desno, pogled lijevo. Udah, izdah, stopala lijevo, pogled desno. Udah, sredina, izdah, lijeva noga na pod. Udah, desno stopalo na lijevo koleno, spoljašnja strana skočnog zgloba. Izdah, koleno lijevo, pogled desno. Udah, izdah, koleno desno, pogled lijevo. Udah, izdah, koleno lijevo, pogled desno. Udah, sredina, izdah, koleno desno, pogled lijevo. Udah, sredina, izdah, koleno lijevo, pogled desno, zadržimo se sada tu, dišemo, a možemo da stavimo lijevi dlan na koleno, lagano guramo koleno ka podu, da osjetimo prijemnu torziju sa desne strane. Udah, sredina, vratimo ruku, izdah, koleno desno, pogled lijevo. Udah, sredina, izdah, vratimo desnu nogu na pod. Udah, lijevo stopalo na desno koleno, izdah, koleno desno, pogled lijevo, lijevo ravno na podu. Udah, izdah, koleno lijevo, pogled desno. Udah, izdah, koleno desno, pogled lijevo. Udah, izdah, koleno lijevo, pogled desno. Udah, izdah, koleno desno, pogled lijevo, zadržimo se, dišemo. Spustimo desni dlan na lijevo koleno, lagano guramo koleno ka podu. Udah, sredina, vratimo ruku, izdah, koleno lijevo, pogled desno. Udah, sredina, izdah, vratimo lijevu nogu na pod. Stopala su u fleksu, prepletemo prste, okrenemo dlanove s polja. Sa udahom se protegnemo kroz pete i kroz dlanove. Izdah, pustimo. Savijemo sada kolena, oslonimo stopala široko na pod. Dužina otprilike naše potkolenice je razmak između stopala. Vratimo ruke u prethodni položaj. Udah. Sa izdahom kolena idu lijevo, pogled desno. Desno koleno ispred lijevog stopala. Udah, sredina.
izdah, kolena desno, pogled levo, udah, izdah, kolena levo, pogled desno, udah, izdah, kolena desno, pogled levo, udah, sredina. Sada skupimo stopala, udah, sa izdahom kolena idu levo, desna noga je na levoj, pogled desno, udah, izdah, kolena desno, pogled levo, udah, sredina, izdah, kolena levo, pogled desno, udah, izdah, kolena desno, pogled levo, udah, sredina, izdah, opružimo noge, napravimo flex stopala, prepletemo prste, dlanovi ka spolja, sa udahom se protegnemo kroz pete i kroz dlanove, izdah, opustimo, polako se okrenemo u stomak, za položaj svinge, smestimo sada laktove tačno ispod ramena i kada gledamo iz profila i od napred, donjim delom stomaka pritiskamo pod, ali se sada stalno trudimo da smo izduženi kroz teme, nećemo da upadnemo nigde, ne smemo da osetimo bol u lumbalnom delu, podlaktice su paralelne, prsti rašireni, sa udahom polako idemo pogled gore koliko prija, izdah, pogled dole, opustimo glavu, da slobodno visi između ramena, osetimo prijetno stezanje u ramenom pojasu, udah gore, izdah dole, još jedan udah, izdah, opustimo glavu da slobodno visi, i idemo sad da se pripremimo za položaj kobre. Smestimo dlanove ispod ramena, ali tako da prsti ne prelaze liniju ramena i trudimo se sada da su sve vreme laktovi priljubljeni uz telo, da ne idu na stranu. Znači, vučemo laktove ka telu, a ramena vučemo na dole i ka sredini i trudimo se da se dižemo leđnim mišićima, a ne guramo rukama pod, smestimo čelo na pod, nožni prsti su opruženi, teža varijanta je da su stopala sastavljena, lakša da su razmaknuta i idemo polako sa udahom, klizimo bradom po podu, lagano se odižemo uz pomoć mišića leđa, ramena su što dalje u duši, ako može pogled gore, izdah, čelo na pod. Idemo ponovo, udah, polako idemo gore, ramena što dalje u duši, čelo na pod. Idemo još jednom, udah, ne smijemo da osetimo bol u lumbalnom delu, vuče nas neko za teme. Čelo ostane na podu, prepletemo šake iznad sedalnih polovina. Sa udahom odignemo ruke gore da se lopatice spoje. Izdah, pustimo. I idemo još jednom, udah, izdah, pustimo. Okrenemo glavu na stranu, ruke su na podu, dlanovi su okrenuti ka plafonu, peti slobodno padaju na stranu,
I potpuno se opustimo. Udišemo belu obnavljajuću svetlost i izdišemo sa zamor kroz pod. Potpuno se opustimo i obnovimo. Smestimo sada bradu na pod, ruke su pored tela, dlanovi su ka podu, spoljni stopala, da se spremimo za skakavca. Trudimo se sada da ramena i brada budu na podu. Dizat ćemo samo na izmenično jednu po jednu nogu iz kuka. Sa udahom desna noga ide gore. Isto, dole. Udahom lijeva. Isto, dole. Desna. Smestimo sada dlanove ispod ramena, pa se polako podignemo, idemo nazad u položaj detelja. Spustimo čelo na pod, ruke mogu da budu iznad glave ili pored rutina, mogu se da okrenuti ka plafonu. Ako ga prija, možemo da razmaknemo koleno. Stavimo ruke gore i potpuno se opustimo. Idemo sada rukama iznad glave, što tako možemo. Polako se odignemo na kolena i na šake, položaj stola. Kolena su tačno ispod kukova, šake su ispod ramena i spremimo se za mačku. Sa udahom polako idemo pogled gore, pravimo sebi u leđima, a sa izdahom idemo pogled ka kuku i nakostrešimo se što više možemo. Pa nastavimo lagano u svom ritmu sa udahom, pogled gore, izdah, pogled ka kuku. Trudimo se da pokrenemo svaki pršten, pažljivo je stalno do špičnog stuba. Polako se vratimo u centralni položaj. Glava je u produžetku kičme, gledamo u pod između šaka. Polako odignemo desnu nogu paralelno s podom. Držimo čvrsto sada stomačne mišiće, ne damo da propadne umbalni deo. Opružimo i levu ruku i za trenutak balansiramo kao da nas neko vuče za nogu i ruku da nas razvuče. Pa vratimo levu ruku na pod. Sa udahom čelo i kopen zajedno, istak, noga i pogled gore, koliko prija. Idemo ponovo, istak gore, još jedno, istak, idemo desnom nogom nazad, sednemo na levu potkolenicu, spustimo čelo na pod, i potpuno se opustimo, dišemo kroz kontakt čela i podloge. Prebacimo sada pažnju na kontakt pete i središnjeg dela tela, butine i grudi, čela i podloge.
Ne odižemo čelo, smestimo dlanove na pod oko lijevog kolena. Sa udahom se polako odižemo gore, pogled ka plafonu. Izdah, koleno do kolena, položaj deteta. Potpuno se opustimo. Klizimo rukama po podu iznad glave, što dalje možemo. Udah, idemo na kolena i na šake. Glava je pri užetku kičme, gledamo u pod između šaka. Odignemo levu nogu, držimo stomak čvrsto. Pa odignemo desnu ruku i za trenutak balansiramo. Vratimo ruku, udah, čelo i koleno zajedno. Izdah, nogu i pogled gore. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Leva noga ide nazad, sedimo na potkolenicu, spustimo čelo na podlogu. Opustimo se, dišemo kroz kontakt čela i podloge. Prebacimo sada pažnju na kontakt pete i središnjeg dela tela, butine i grudi, čela i podloge. Ne odižemo čelo, smestimo dlanove oko kolena. Sa udahom polako idemo gore, pogled ka plafonu. Izdah, koleno do kolena. Sada ćemo polako da legnemo na pod, da se spremimo za nitru. Legnemo, raširimo noge, stopala slobodno padaju na stranu, da nam bude potpuno udobno. Raširimo ruke. I sada par puta sa udahom snažno stegnemo sve mišiće na tijelu. Sa izdahom opustimo. Udah, stegnemo stopala, listove, kolena, butine, sedalne, stomak, šake, ruke, zgrčimo lice. Izdah. Sve opustimo. Stopala sada slobodno padaju na stranu, dlanovi su ka plafonu. Možemo da probamo palčevima da pipnemo pod, da namestimo ramena. Opustimo se i prebacimo pažnju na naš dah. Dišemo potpuno opušteno. Samo pratimo vazduh koji ulazi kroz oba nozdrve, ukršta se između obrva, pa silazi niz dušnog pluća, a sa izdahom istim putem ide nazad. I sada smo na našoj omiljenoj peščanoj plaži. Potpuno sami, uživamo u samoći. U daljini se čuju ptičice. Sunce je visoko, na kristalno čistom nebu, obasjala čitavu plažu i naše telo. Osjećamo prijatnu toplinu sunca na telu i otisak našeg tela u toplom pesku. Talasi nam zapljuskuju stopala, odnoseći sav zamor u more.
U očima jedan sunčev zrak koji obasjava i potpuno obnavlja palac naše desne ruke. Unutrašnjost palca. Kažiprst, srednji, domali i mali prst. Dlan, nadlanicu, ručni sklop, podlakticu, lakat, nadlakticu, rame, pazu, gornju polovinu strupa, kuk, grudinu, koleno, list, skočni sklop, petu, taban i prste desne noge. Desna polovina tela je potpuno obnovljena i mirna. Sunčev zrak obasjava i obnavlja palac naše leve ruke. Unutrašnjost palca. Kažiprst, srednji, domali i mali prst. Dlan, nadlanicu, ručni sklop, podlakticu, lakat, nadlakticu, rame, pazu, gornju polovinu struka, kuk, grudinu, koleno, list, skočni zglob, petu, taban i prste leve noge. I leva polovina tela je potpuno opuštena i mirna. Sunčev zrak obasjava i obnavlja naše desno rame i levo rame. Desnu lopaticu, levu, mesto između lopatice, desnu sedalnu polovinu, levu, osnovu kičme. Kičmu od osnove, pršljen po pršljen, sve do potiljka. Potiljak, teme, čelo, desnu obrvu, levu obrvu, mesto između obrva, desni očni kapak, levi očni kapak, desno oko, očni mišić, očni nerv, očno dno i levo oko, očni mišić, očni nerv, očno dno. Desno uho, levo uho, desni obraz, levi obraz, unutrašnjost desne nozdrve,
unutrašnjost leve nozdrve, vrh nosa, gornju usnu, donju usnu, mesto gde se usne dodiraju, vrh brade, vrh jezika, jezik od vrha do korena, grlo, jednjak, pupak, čitavu stomačnu trupu, desnu stranu grudnog koša i levu stranu, središnji deo grudnog koša. Sada je čitavo naše telo okupano sunčevom svetlošću, obnovljeno i mirno. Osjetimo polako podlogu ispod tela, pa probaj da uprstima nogu i ruku. I onda se protegnemo kao da se budimo iz najdubljeg sna. Držimo oči zatvorene. Ako nam prije, možemo da se okrenemo na desni bok, stavimo ruku ispod glave.
Polako zatvorenih očiju vratimo se u sedeći položaj. Možemo da sedimo u neku ciglicu, jastuču. Protrljamo dobro dlanove da se ugreju. I onda ih položimo preko očiju, ali ne pritiskamo očne jabučice, samo napravimo mrak. I osjećamo prijatnu toplinu dlanova kako opušta očne mišiće. Polako otvorimo oči, da prvo što vidimo budu naši dlanovi. Spustimo dlanove ispred grudnog koša. Ovaj čas je ok završen.